Tambing yang mig viral king social media ing bidyong ini aking wana ning kabalentamong EL Galang Sanchez ning Magalang Pampanga bengi na ning Miyerkules April 17. Keng kayang caption sinabi ng masisilab yang maragul ing porsyon na ning bundok arayat. Agpang Galang Sanchez bandang alas 6:30 ning bengi anya nga pansina ne ingapi king bundok at lakwas kanung meragul ini pangaras na ning alas 7 na ning bengi. Pauli na nini, marakal kareng netizen deng may alarma, lakwas ali ini ing purmerong pamikatagon, ami ka maragula silap kem bundok arayat. April 4 anyang miras keng alus 8 hektarya na ning protected landscape ning bundok ing sinira na ning api. Keng pamamuntana ning CLTV 36 News Team king Barangay Baliti arayat ngening Huwebes April 18, disan mi ing meging perwisyo na ning silab. Aki checking kaya katamong drone footage ay kuha ng melangi ing mapilang parti na ning bundok. Agpang king Bureau of Fire Protection ning arayat miras keng 14 hektarya na ning bundok ing mesilab. Magumpisa alas 7 na ning bengi ning Miyerkules ang gana king migdeklarayang fire out pangaras na ning alas 5:30 na ning abak ngining Huwebes. Nung susukatan niya mo ini, tutumba siyang adwang dalan ampong 80 basketball court ing area na ning Mesilab. Doon ng ating first responding team ay nag-size up na yung ating team, and then at the same time sabay na rin yung coordination sa mga locals, especially dun sa ating mga barangay officials ng Barangay Baliti. So nakita natin na may nasusunog nga na part ng bundok ng Mount Arayat. Pero sa na-size up natin, dahil nga sa sobrang layo ng area na nasusunog, ay sinubukan nating lapitan para maapula nga yung sunog, nasabing sunog. Pero unsuccessful ang efforts natin. Kwento na naman Kapitan Julio Puno ning Barangay Baliti arayat kaya kami halimo ngening April 17 at anyang April 4 mi kasilab king Mount Arayat. Misa na beses ni gani pong bulan ni apat Yes po. Opo. apat ng beses. Wow, halos makanyan po. 4 beses na po. Kita pong serye ng itang pangapat niya pong beses ni ini nanong pong gawa na po ng barangay baka nita pong magsiyasat. Magkaya na kami po, may mangutang-utang kami, mag-imbestiga kami po. Pero wala naman din po nga kung unandang din kayabe, wala naman po nga sabi na nung sasadyan daw no karimani ba ting silab o ingapi. Agpang Kapitan Puno, masaguli para karela ing pamagbante kareng magdapug kem bundok. Sabre po na, halimbawa, nung sakaling mating may nilab ngayon sabre ta may nilab ako na Ngayon pong kalaldo, tutong ramdam niya po yung pali, kaya ni pong bundok arayat. At kami pa mo po kendalisdis na ning bundok arayat. Kaya niya kakik nila po rin mga langing bulong at pira-piraso pong sanga. Mupin natin kami pong aobserba kenin yung CLTV News Team. Kaluban na po ning porsyon na ini na akakiyo ating makatambak agabon. Kareta po ngayon mikibalo, ebidensya la po rin ka kung tatalan sa ngala pong tanaman temutot da at ikut-kut dala po rin karening anti kanining gabon bang kanitang tambande antila pong magluto pong nasi babansyon niya po ini at oras po miras ketang takdang oras na po pwede niya pong iangat rin pong huling sakada no po kanita isaka. Mupin impiligroso keni kakaluguran nung ngaya babanten pwede yang kumalat ingapi kareni pong mga langing sangana ning tanaman ang popo mo naman kareni pong mga langing dikot keni po bundok na metong po yang king imbestiga na po ning DENR. Na naman lilingad arayat Mayor Maria Lourdes Madir Alejandrino aatin ping magkaingin ampong maguling keng bundok a posibleng meging sangkanda reng mga palyaring silab.
Yung milyari po nga ni kasi epo laganap ng kanining karagula kay nung ala pong pibatan. In kuami pong impormasyon, de pong magkaingin. Bala mo talagang sinadya de yung pangasilab na ning bundok na ning arayat. Burira naman kanong pasikna ning karelang monitoring king lugar. Mupin magkasakit la uling limitado lareng bilang dareng forest ranger ama ka duty Kenny. Ya ko po may kay ko pong forest ranger ko Kenny walula po. Nung ita mo po makamonitor la kaya mo po in talagang kaya ere man po makay nga ba tsaw nung liway nga sok pero may respondila po. Makisabi naman ni Elendrino kareng kayang sasakupan ay iwasan na ing pamagkaingin o pamaguling lakwas mabilis taga na kanung kumalat ing silab kareng mga langing parti na ning bundok ngening masyadong mapaliing panahon. Ya ko po sana tanti po ka rin mga hingin. Gagawin ko naman po yung agyukwa kakityo hanggang mamalimos ko ka rin senator para mo di na ko pong tupad. Sana naman nung mga hingin lamo, kailangan damo halagang 5,000 o 10,000. Munta na lamo po Kenny, anda ko pong stopan para tilampang kabuhayan. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.